na dapat mas bugyo ka pa kayo na mo sa na at na maad na seminar pagkat kukuman o talak. Miya na na paman na miya kala na kaributan ako man na di maglola. Kisaw na tagyung ka paman na miyang lola. Paman na ayaw to miya ito na maratabat. Aya patut kakupake kapake pangarap ang buhay inendaan na mabukuso ida aya tumindu na sa Islam. Na baso ida di uga di ato na ida ubay na mida-mida sa mga bay so bay na umaugat tialak na aya ida iyan na tama sa maka kerita so bay ya paman na aya kaya pakablag na ng puso karumanin nakapapatay na aya ida na patulan na ho sa pulugawi so bay ya paman na dilun na pakaw masubasa na talulan supaya pagkaw mo subasa na makatulurun makaw masubasa kumpleto. Mana niya nang utak kumpleto. Nakutiyan ako karuban niya na dudu subasa na dito ito nga mutuwa kapapatagan na dito kumpleto kakalimbatan. Na aya ka pa kapilang yan na mutuwa pagkataling mo matama sa ikatal na mapupuso yung katuwa height na miya pupuso ida. Na mapupuso ida na miya harang kiran so kapagubay. Giya mo to mas aida ubay na wajib kubaiya din yan di kahidpan si karumanian. Lagi sudah sila makapulag. Huwag na makapulag sila luto. Na wajib pambuku mama din yan di gustuhan si karumanian. Di maali so suldo wadera. Na ita manami pulag sila. Nananayaw nila lagi mo tuwa. Ida. Nasubod juga inapanan na ilaw ba? Pamanamitan na uno karumanian so ano di ron magiging na ka. Umitan na uno mama sububaya yan nun. Nagito ni kaya bulingan na ilang. Kaaya hikmaw Islam sa giyo kaida para kasabundan tanon nagbigang gaw Islam sa oras umakap siditigan na at na orasa kebelingan kaso karong mga sa dibigay lang amni baka pangambit kasi sa sulore si karong mga ibu kapitire inyo kapugudo sa iyo nabi ang belingan kano ibig ko ta mamanda biya ni kapito-pito na siguro do apito nabi ang siditigan ada oras ka akwan. Nah, pamana lagi itu yang ulo na haram to dito pamana kepakai pamana nukul yang sinamu tak kaya pakai pangarumanon nan nikah bawatil ke rumah itu ada diketarima itu tuh tiake pangarum nga sobat aka adna karumanya kadia mo to aka tatagu be si kubida iya na ayat na kukumanen na kukuman na karumaw dato kabenar itu tuh pamana bitu sa ida kakabenar mo sa mindo na pamana pakaputo niya. Now, pagi pangaruman ka, dapat mapupus, na paman na piyaki pangaruman ka, na karumanin na pireduson siya ko Allah. Na ang nguto pendakya pakakirumay na batilo to. Isa pa na paman na, aloy na siya, sumbat yan na hirap man mamu, mimbelag su kerumay, mimbelag to. Na miya ka labi sa ragu, nakapakamublagi na bilingan niya kito si karumanin, na dama kaweng, na dama ka betang. Na gino tong takyang belang nga na dito mamu, paman na, ketari masuk Islam ka kekawin saya gitu nagupa ka betang kami pupuso ida nagina di miya makalala kadustaan na masusugug tanuron di makasina so mama dinian katon mama gusubay dinian katon paman na malindung tanu sa wala kailangan na pangadugtan sa mga hukuman wa agama tanwa agama Islam